Kaixo, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet etortzeagatik, eta orain azaltzen dizuedan parte hartzeko prozesua zabaltzen laguntzeagatik. Gaur, hasten da urteko kirolarean parte hartze prozesua eta azaroaren 9 amaituko da. Bi modutara parte hartu ahal izango da, online, a través de la página web y con tarjetones que comenzarán a buzonearse hoy. De hecho, imagino que ya se estarán buzoneando. Los buzones para poder participar están situados en el Centro de la Mujer, Casa de Cultura, Gazteleku, Ayuntamiento y Polideportivo Mayalen Chorraut. Como bien sabéis, hay 3 categorías a las que se puede votar, votar o proponer más bien. Premio deportista femenino, premio deportista masculino, premio a la trayectoria deportiva. Tras recibir las propuestas, el Departamento de Deportes enviará a las entidades deportivas y a los miembros de la Comisión de Deportes la relación de candidatos y la ficha de votación a cumplimentar. Tendrán del 12 al 21 de noviembre para hacerlo. Una vez recogidas las propuestas, el día 2 de diciembre se hará público el resultado. En este proceso participativo puede participar todo el mundo. Lo único, recordaros que los candidatos y candidatas tienen que ser mayores de edad. Os animamos a participar eta horrela kirolari bultzada bat ematea. Eta orain hitza ematen diot Goizalderi. Eskerrik asko, Nagore. Bueno, oso ondo esplikatu dizu Nagore nola izango den prozesua. Ni gaur ilusioz handiz pizten dugu lasarte horiako kirol galaren prozesu parte hartzea. Ekitalde honek, kirolarien aleginak eta lorperak aitortzeaz gain, kirolariekin duen konpromisoa eta pasioa aislatzen ditu. Garrantzitsua da herritarrek guztiak parte hartzea, mesedez. Gogoratu, hautagaiak 18 urte baino gehiago izan behar dituztela, eta hori oso garrantzitsua da, bestela ez du balio. Urtero bezala, banderatxoak jarriko ditugu gure herriko faroletan. Kirolaren gala urte ezberdinetan saritutako kirolarioen irudia. Ekimen honekin, Iragako kirolari saridun guztiak eta omenaltzen ditugu, eta aldi berean, herritarrek guztiak parte hartzera animatzen ditugu ere bai. Eskerrak eman nahi ditut lasarte horiako elkarte guztiei, zuen egunereko lanagatik eta zuen konpromisoagatik. Kirolariak laguntzeagatik, motibatzeagatik, txikienatitak betereino arte. Denon artean parte hartze prozesu aktibo bat egin dezagun eta animatzen zaituztet kirol galaren prozesu honetan parte hartzera. Jarrai dezagun elkarrekin, lanean lasarte horia guztientzat. Arrotasun iturri izaten jarrai dezagun. Eskerrik asko eta nik ere bai, como he dicho Nagore, os animo a participar a toda lasarte horia. Eskerrik asko. Galderaren bat, Dena oso argi izan dizu. eskerrik asko etortzeagatik.